Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadiakan sakarna petuana yang ambugarin ako panimbang amin umbo sa nama bubalo ya kipitu akan ada kanuna syukur semaka penggulan ako dinang nasari at tanaw ang tanganakan. Dato Alsaria pamilia belua na udah soke ni buluga kiapan tu ninyo ko panimbang ako na amin umbo dato amagan juga kurang na gusura gatato metay kurang lumigisa ko patapi agadilan. Na maragaragan no bani ukama sa iso panimbang ko na amin umbo dato amagan juga kurang na gusura gataka na matatabu na ditetabu dia so ni nakanasan ko na laging ding uswara ko. Soka isi siyaw bangsa sangka iya patah pengampunguran na bari mga reribu na sudikan di ginawa iko patah pengampung. Kana na unik mana surutan na pangadapan ako pamilia balua. Adi ko kiraw surutan da iba ko pamakada uwangan imagayon ala di surutan nag-uusap. Si isa pikirakan selutan agus sa sakati na tetangga ni budina sa sudi Dato Ansari sawasalam. Nabi
mangang tawaro parini Muhammad maka panaku kuning ini todo derorang asugi kamu denena maka ide musuh tona disagedena kamu sama maka pirahara agna nanami upamamu nabi tanu warasulabi yang kamu dana usabak kanuli magu nema buda usus samu yang ada ayam Mang
Manuni ratanana ari deto sari atumanaya pageris sudut tanah gerus pamilia beduana kaki mini pantawa uangane paningga dan aku di kakasara deto magedu geborano nagu suraga tumitaya dubi skopata piya gedila nalaya maga yang kaya munange tagu suduka ai pada paseo kaino mapangangan ayama anannya nadi kaderi menga pagi yang musuh tabuna dina sowano nanai kapito wano kesadi pentara raya itu dilaga yang kaino mapangangan nato minyana samune sopata detu samunai nekali masuk tade naikan sunto nabu dito marung mama ala katirana liya biu bulawana do usia dito omano wadu bingka